Pena bata wa Asyai kunenga Syana syoo utao wailite kavindani si misyini kwa kuivinga Sukulu kwa syumwa itatu kana kuikiithya mituo yasyo inanangika kumana na itindo nthuku. Wanenwa ni Mwenekivila ngwatanio kutetea mavata alimu KNUT uvonge wa Kibwezi na Makindu Christopher Kitua ulokwasekana Syana si misyini munene wa kwikumbelwa ni mituo itemelu wa Asyai mayusyo ni mikalo ila yailite mulinge. Ni Kavinda kala wakwatiana na maofisangi ma serikali kusomethia mathiwa ako kwenye mikalile misio na kuivithana na utumi wa ndawa cia kumila. Vala Christopher Kitua weta zita mena kianda kinene kwianane kwa Syana syoo sina mituo ila yailite kwa kuikiithya memo stali nwambe kusionya mathiwa mo mikalile na inge kusiaisya mikalile ya Syana ila si misyini kana kuikiithya ni mamana ila Syana syoo syambisya kuvindua mituo. Nenda kukulia sebe vindani Syana Ivingite Sukulu ni vinda yo mayenga wana syoo manene na syoo kwa unyenyekevu na mainenge Syana we na matendo amengu no kwenda Syana itikummalukanga ovyo ovyo nondu je mulekanga ovyo ovyo nito no kwatwa ni mindarati ingi kakua mapu ingi ikasya ingi ikakola Sukulu nondu akitindo kithuku ko une na kulia sebe ndo mengu no na maitabia Syana indo enesyo soma ibindane Ivingite. Kitola ingini wa munini wa Mwenekivila wa ngwatanio ya kutetea mavata alimu ya KNUT kauntini ya Makueni ayenda sila mena utoni kwithia mathiwa mo kuendea kusomethia la misyini. Tanzia nene ya kuikiithya mathiwa ni makwatene na maina akwata ivinda kwikalamana ileto no tuma meko nya maondoni mathuku totumine wa ndawa cia kumila. Ningukulio Asyai on a personal basis. Nondu na kwenda wena katwana twa kutatu tumwe high school tungitwe primary kwenda wose okono mwalimu la mabundwane kana mwalimu monakana watu we report form pe masomo manakana kakukona kena weakness ukosa mwalimu ndeno wakisione ne kana gendo ebindai ke kalete buni ka trainiwa na nika coach about that subject ne kana ka improve performance. Vala vatoneka alimu maendeka kukwatiania na Asyai kuikiithya mathiwa ni maendeana mituo misyele methito nayo mema Sukulu ni otawi alimu maito tutethesi Syana situ ibindane ne kana zone twatethesya na ndo tuteta mapastors ala ne moki ne kana spiritual growth kana utao wa Biblia wendo ni wandika ibindane Syana siyongewa nondu no syumwa itatu na neto kwa luka Sukulu metokene kana twenda na program indi asima kwa nemwezi twabinga Sukulu ne tubingwa matukumeongole na nana ni mukulia otau momba ni visi wagwebya Syana nondu tubingwela pandu avo ku 28th of August na ende umbani ibisi nondu nekana kisomo tukebiti nondu kukwito kutege ndo kenge ka kisomo nicho kawa yito. Delivoti ya Motongo TV kuma mutito wa Ndei kauntini ya Makueni. Jeneta wa Ken Mulinga.